Wah, waduh, ada bajak laut. Bajak laut. Bajak laut. Oke, kita beli tiketnya dulu ya. Yuk, kita beli tiketnya dulu. Let's go. Let's go, let's go, let's go beli tiket. Kita beli. Oke, kita beli dulu, isi saldo. Tahan dulu ya teman-teman. Oke, udah. Ayo, mau main apa Raffi? Sono, naik, naik. Naik kuda sini, kuda sini. Hah? Naik kuda aja nih boleh. Oh, no, kuda. Yuk, yuk, naik anak kecil no. Oke. Ayo. Raffi sama ini, Raffi sini sama kakak berdua naiknya. Ya, kita naik kuda-kudaan. Kita gesek dulu. Oke. Pegangan. Pegangan ya, Pi. Iya. Pegangan, Pi. Kita lagi ada di Zone 2000, Zone 2000 arena bermain anak-anak di Ramayana Ciputat. Ya, udah lama kita nggak kesini nih, ngajak main. Ini pertama kali Raffi nih naik kuda-kudaan nih di sini nih, ya naik kuda-kudaan ya. Ya. Pertama kali nih semenjak Covid ya, Raffi ini baru keluar nih naik kuda-kudaan nih teman-teman. Wow, Raffi tegang banget nih Raffi. Raffi tegang banget. Pegangan nak, pegangan. Iya. Kudanya loncat-loncatan dong. Asik. Teman-teman yang mau main bisa langsung ke Ramayana ya, Ramayana Ciputat. Oke, mau naik lagi ya? Mau naik apa lagi Raffi sama Anin? Pesawat. Naik. Naik apa lagi Raffi? Woi, mau kemana? Raffi seneng kali nih Raffi nih. Naik dulu. Nah, ini naik kuda Cinderella. Pencet tombolnya, Kak. Hah? Iya. Oke. Naik kuda Cinderella ya, Ri.
Iya, kita naik kuda bendera, kuda Cinderella. Kudanya tuh. Ya. Ntar habis ini naik kapal, itu ya. Rapi naik kapal. Dada dong nih, dada nih. Rapi, dada nih, rapi. Nah, gitu dada. Iya, banyak permainan, seru ya. Ada kuda, ada kapal. Ini kuda. Ini kudanya nih tuh, kuda. Tapi jangan naik kuda, diam di situ. Asik. Ya. Oke, selesai. Sabar, turun dulu. Woi, naik pesawat. Gak bisa sendiri, Rapi sendiri naik pesawat. Oke, Rapi naik pesawat. Pesawat terbang. Kita gesek dulu. Aduh. Nah. Ore, Rapi naik pesawat, Rapi. Rapi, dadah. Ya, kakaknya ditinggal, nggak diajak. Rapi naik pesawat terbang nih, teman-teman. Ayo. Iya. Ore, selesai. Nah. Nih naik panda nih, panda. Oh, no, masih jalan no kuda. Jalan. Naik kuda mulu. Ya, masih ada kan nih. Oke. Oh, udah. Ya. Balapan tuh, balapan kuda. Balapan kuda ya, Pi.
Asik. Enak, Pi? Enak. Oh. Iya. Semangat nih naik kuda. Oh, kuda tuh. Kudanya tuh. Kuda Dede. Ya. Itu kuda Dede tuh. Ya, jatuh kudanya. Ya, kakak Anin kalah juara 2. Ayo Rapi. Rapi juara berapa nih? Ya, pencet, Pi. Semangat. Ayo balap, balap. Cut. Udah op, ada tanggulan. Wah, jatuh. Kebut. Mau finish tuh, kebut. Wah, habis Rapi juara 3 ya, Rapi juara 3. Habis. Dah sini. Sini main sini. Nih main di bola. Mandi bola. Wah. Mandi bola. Nih, naik mobil, Bi. Masuk. Ya, Rapi naik mobil. Ya, dorong mobil. Terus. Waduh, nabrak. Terus. Iya, asik. Oh, mau keluar. Ayo keluar, sini keluar. Iya. Tutup pintunya, tutup. Nah, jalan, maju. Maju. Keluarnya sini, woi. Keluarnya sini. Tapi mandi bola yuk. Di sini yuk mandi bola. Ayo Kak, naik Kak. Nggak bisa.
Jepit lah kakinya. Dijepit gitu kakinya. Ya, Adek, main bola yuk. dorong kak, dorong rapi. Kakak pelan-pelan. Ini main bola. Nah, lewat sini, lewat sini. Main bola yuk. Oh, mandi bola dong, mandi bola dalam, mandi bola. Nih mandi bola dalam sini, mandi bola nih, nih. Bolaannya loh. Nih, mandi bola sini, mandi bola. Nih, mandi bola. Ayo sini naik. Sini bisa naik. Ayo sini. Ayo di sana. Oke. Lewat. No, mandi bola sono aja no, yang banyak bolanya. Sini keluar sini. Yuk. Ya, taruh. Nah, mandi bola. Berenang situ, berenang. Sono, berenang mandi bola. Iya. Diam.